sad pitanje je ono šta je to alarmantno. Znači, ono što je alarmantno u stvari nije toliko opasno u smislu da će neko, ako ima neki veoma jak simptom, doći kod kardiologa. Nisu beskonačno broj simptoma kod kardiologa. Tačno se zna šta je to. Bol u grudima koji je jak, doći će neko. Dispneja, znači osjećaj gušenja ili čak ortopnea, noćno gušenje, doći će. Ako je kašlje ili nešto kašljuca, pomislit će možda ima srčano oboljenje, koje je moguće. Ako padne u nesvest neko, sinkop ako ima, doći kod kardiologa. Opet, najvjerojatnije će doći. Pomislit će da je to i kardiološki. Vjerojatno će prvo otići kod neurologa, ali to možda bude i manifestno i srčano oboljenje, pad u nesvest. Isto tako i otopci, cijanoza, zamor, mada je zamor krajnje nespecifičan, ali svi ovi, znači, simptomi koji su jasni će navesti nekog da dođe kod lekara. Mnogo veći problem kad je nešto podmuklo. Naprimer, dešava se da ljudi godinama imaju povišen krvni pritisak, veoma visok krvni pritisak koji napravi oštećenja na krvnim sudovima i na srcu, poprilično izražena oštećenja, čak uopšte ne zna to. I onda, kako pomoći ti ljudima? Otprilike, oni dođu i kažu, kako je doktor? Jednostavno oni kažu, doktore, ne osjećam se dobro. Jednostavno nije mi dobro, nemam neki ni bol, ne moram ni ima ni glavobolju, mi izmerite ono visok pritisak. Znači, samo eto, taj jedan od simptoma možda bude veoma važan, pogotovo ako je neko gojazan i ima predispoziciju za hipertenziju. Znači, savjet je da se češće prekontroliše ljudi. Zvuči nevjerojatno, ali ljudi prođu nekoliko godina, uopšte ne prekontroliše krvni pritisak. Uopšte ga ne premere. Znači, to je ono što je prike veoma interesantno. Onda, žene. Naprimjer, žene često imaju simptome koji dođu na kontrolu i lekari jednostavno odmahnu rukom, neurotična ili dosađuju i tako. Međutim, žene zaista mogu da imaju simptome koji se razlikuju od simptoma koje imaju muškarci. Žene, na primjer, angina pectoris možda bude izražena, ne mora da bude samo u sredini grudne kosti, nego više u ramenima, između plećaka. Ili u vratu ili vilici, ne mora da bude u grudima. To je veoma interesantno i kada su posle analizirali, na primjer, žene, one često imaju te spazme ili takozvanu mikrovaskularnu anginu pectoris. Znači, to su ili sindrom X ili mikrovaskularna angina već, ali, znači, nešto se malo razlikuju žene od muškaraca. Znači, često treba i to znati i takvi simptomi koje žene imaju, koje mogu da budu, koje one često prećutkuju, često su žene sklone da dosta izdržavaju i da budu stoički podnose, neka se jave. Ne mora da znači ono što su doživjeli da ih je neko praktično isterao iz ambulante, možda treba ipak da nađu kod nekog koji bi to razumeo.